Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyang ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinalwan. Dayta tikidab. Dito'y drama tayo. Domi, mabalin namin. Naimbag, tanadanon ka pa dito balayo dumaeng. Apay ka tinana. Di kay palay mawag. Kayat ko personal, ti panang ibagakan kay ti daytoy. Anya na tayo? Mga ramid ka man iti solicitation letter. Lala? Active member dayjay iti senior citizens kat masapol na matulungan. Awa na. Mayat na ita. Siyempre, kas president ni senior citizen dito nagbugsutan, nas ka natulungan niya. Un nga road. At the resolution may papaniti dayta. Anong hospital ti kaduami a senior, matulungan. Saan lang itong matay jay tao. Gusto. Tulungan nyo itam, tas ibibiyag pa'y laeng. Imbes nga inton nakorosana, ni ti apog na itinapan na ako nada. Ay, kisupay Tapno maramanan na paimot. Sige nga ron. Itiksyon to, ti kompleto anakan na. Addad dito, iinsurat ko iti basit a papel. Unak ngay dagas ni tatang iyo nga nagdardaras mo't anagudong tada ka no pagsaritaan da ken mayaw. Iso yan. Sige yan. Anya, orayan yan. Wen man, taisuda ka nun ti makamong amang isursor. Di ti barangay. Yun Kat ti daduma, da kayon ti makamaw. Tadag iti daduma a kopya, isuda ka nun ti mang isursor. Sige. Sa balin tulaang mo't kada kami a senyor. Gusto mo't ka diya. Tanong senyorin. Sa awan pa'y pagsapulan na iti anak na, kan awan ornong na. Kaasibay. Solicitation letter. Awan man rin. Nasingaman ti buwelok nagsurat ay. Namuna ta. Pakamat tayo drama supervisor, tayo drama production na pagkontribute at tayo drama script. Ay, sakat sumingsingit mamatla na ti suyab ko. Ayawan man rin. At yung atat ti unaag. Agsurat unor rumidab. Ay, Diyos ki. Ay, kumapay nga. Natural. Pagustwak lagi ti mata ka. Barbaring anayas ti taray ti utak ka. Inton makariinga ka.
Ay, wapana talaga na. Saan na malapdan pa. Aslan dumalakundog adaloyan ti baybay. Ay, mapanan at talaga. Ay. Oh, Marichita. Apay anak ko nastamuging mo. Adarod parikot ko. Kagawad marga. Anya mananday taya. Ni padtok Apay ni kagawad patok. Kunak man no agpapaungar laangan kapo iti panagtrangkaso na. Saan atrang kaso ti sakit na kagawad? Anya nga rot. Kunak man no agtrangkaso, iso nga saan nga umay ije barangay no kas jay adyuti na. Kin ultimo regular council meeting. Nadagdagsan pa'y ti sakit na ita kagawad. Iswa, tsaka hunog bayag pa'y. Ala, anya dahi nga ibagbagamon. Nangruna kat namulos ngawan kwartame. Anya? Ay sus, agpatulong ka kin chairman gusting Agarami da iti solicitation letter. Taag-kolekta tayo iti voluntary at tulong kadagiti kabarangayan. Mabainak mat kagawad. Nangruna kat saan nga report nila kay. Awan may tulong na tayo tabain-bain, Marichita. Eh, si Kaa, numasaom tulatan ka ni Chairman Gusting. No siyak, mabainak nga umasidagkan ko, ana. Anya jay ko namitay. Saan laang atrangkaso ti sakit na? Nadagdag senpay? Wan, kanser iti dalam. Anya? Isos, nadagsan nga rod ti sakit na ano kasta. Ngun nga rod, Rosa. Ang mga nusaanan nga agbayag kun kuna nga rod ni Marichita. Isos, nagsapa na mabalo no bilang. Imbagak pa'y amapan ken chairman. Ta dumawat iti tulong. Mabainak ko na naman. Pagbainan na kanungay. Ay, amok pa yan. Ngamin, sigud ama nagpambar nila kay na. Nukas di nga agabsent iti regular meeting, wenno anya pa'y nga aktibidad ti barangay, nagado a pambar na. Porque agsakit ken anya pa'y ditangem, maamuan tumot lang asaan apon no nagiti ibagpagana. Ay, di ipay kat pambar, tinalpas a pambar ako nadan no kasta. Mabukbuking mo't ngarot. Iso aday ta. Mabain ni bakit na nga umasidag ken chairman. Isumot lagayam amabainda nga umasidag Wan kun amangan pa'y kit din nung No, anya, kagawad marga. narigat lat eksasao ngamin kat. Amangan no kumaro manin ti sakit ni kagawad patok asabali. At dapay sa bali asakit na, malaksit iti kanser iti dalam. Ada, kat dayto iti sigod nga amok asakit na. Anyamot day tangay. Apay adi agpaagas. Awan agas na, Rosa. Saan amaagasan? Anya nga minday ta. Acute sadotitis kan pambaritis. Anya? Nasaya tadakan. Apay aya, mailiw ka bakit? Kismangaraw. Mailiw. Di urem di ka sumangsangpet, kad di ka makikita. Apo, songko no. Tal na Ay, ka man. sumarden ka man. Lapigusan ka, oray laklakan ka. Makita. Anyan ay san-san. Di pa ikot misi na ti palayag ko na tila payag ka. Sana ka makirinrin nabakin ka. Sige. Saanin?
Anya nga minday ta ayata kas la seryoso kalaunay. Nasabat ko nga rod ni Kagawad Marga. Nasa una kanyak, may papaniti kadwayo a Kagawad. Ni Kagawad Padtok. Wen. Masakit ni Kagawad Padtok. Agtrang pusa. Ay, trang kaso kunak ko ma. Day taman tiga po na asaan na makimit-meeting tiluko. Kahit ko apon kan kanopod no. Tinasaon ni Kagawad Marga kan ni Rosa. Sa umat kanyak ni Rosa. Anya? Mano ka transferan ng day ta abanag? Isumat. Nga manya kumatdakas na aya no may bagada kanyak. Malawinin. Awan dakas na. Kat ibagbagak lang aruden masakit ka no, agpapaungar. Saan ka no at rang kaso ti sakit na? Anya ko mga raw. Ada ka no kanser na iti dalam. Aya. Isu ka no mo tinasao ti asawa na kan ni Kagawad Marga. Ay day tatisan ko nga mo kamamaw. Woy, isu tinasao ni bakit na. Naspakin ano kasta? Isu akas toy, dumawat ta kano iti tulong iti barangay. Umay to siguro agpaaramid kun kay iti solicitation, di bakit na. Imbaga na kano amabain nga umay agpatulong kun ka. Awan pa imatim imay. Isu nga rod nga umay danto kunak. Ay kita, nuray kita. Siyempre, kasta tinagtutulagan tayo ti General Assembly. No ada masakit ang ospital o namatay akit matulungan. Wunmet. Tapasot na ita ti panang ipakita iti panagsisinranay. No awan kortam, in kind ako nada. Urean niya ditat basta pakairanudan. Kas kumano bagas, bukal ti balatong, kan anya pa'y dita ang mabalin ngay saranay. Mangipakita na ita iti panagtitinulong wenno bayanihan ako nada. Tawan na dagsen na parikot no pagditinulungan. Kaning kayo mo't bisitain ngamin Amunyo no niya mo't ti kasasaad nan. Mapan kami to. Mapan kami amin na kamong ti barangay council. Isu mo tinasao kanyak ni Kagawad Marga. Isu ngayon kayo to sa rungkaran matay kadwayo Naita amin tirigat na no, ammom nagpampar di tao, kan nakarot ti kinasadot na. Saan mo to napatpatsyan? Saan mo't siguro Apay akpurang nalangan ngay sangit ni Chita ti panang istorya na kan Kagawad Marga. Siguro No maminsan, narigat mat no di kay ikaskaso. Tama nga na inton maamuan nyo kat natay gaya man tay kadwayaw. Ibagag tao ka ni tatang. Wala. Kitaan nyo anya mati maitulong nyo iji kadwayaw. Isuday tantidakas na ita. No adakal kalubam amadi nga ramid mo. Isumot lang kipagbabaynam. Gusto ti kunayaw datang. No saan ko maagapot kinaduldog na no maminsan. Makaasideglat ta kumamait ngawan pagbabaynan na. Tirigat na. Saan laangan anam namin san ti panangluko ni Kagawad Padtok kada tayo. Naku namon. Awan do madaidiken Kagawad Gurood apa nagpambar ken nalabes ti kinasadut na. Tidakas na naglaka kadakwa dati panangin pambar na iti sakit da. Nga oresan na pudno ko na ba? Saan lang rita? Anda pa hindi pa nagkid daw naman ang ititulong. Porque masakit ni tatang na. Hindi ko natayo. Awen, malagip kon. Namin ano mat natayin ni tatang na. Agraman nanang na. Agasam na kita kalukwan da. Tirigad na, mismo lang at asawa na, tinangibuking kinkwa na idi. Naimbagkid di mat ko na yaw, ta saan na konsentidor ni Chita, itararamidon nila kayo na. Si
Kamot gamit ti nakatugaw iti arabayan nyo, kagawad padtaw. Ay, muwan kagawad. Agpapaangin akman. Lumang-ab man da tao iti presko nga angin. Akit, kumusta nga? Nakarwar kamot gaya man iti ospital. Ay, muwan kagawad. Saan ka makapagbayag ijay? So, ya. Narigat at talaga at yung ospital. Ay, kasla ad-ad ang agsakitak nagbayagak ijay. So, ya. Iso dito yaklangan nga ag-medication balay. Sa bagay, may mayat mo't lang, ha? Agam no maminsan, nasaysayar mo't lang, no agpa-confine ka. Ta masikaso da ka na saya at kan maobserbaran ti sakit mo. Uray saanan kagawad. Ngamin, amo da matin ti sakit ko. Anya ka no ayat ti sakit mo. Sakit kano iti bato, cancer iti dalam kagawad. Ay, hawanan na. Delikado ka nga rodan, kagawan. Wan nga rod. Iso akayat ko akanan ti kayat ko akanan. Tas ibibiyagak pailaan. Sa bagay, Maawat kumutan no bilang tamapanlatan. sige kagawad. Labsan ka pa dito, ya. Agpaimbag ka. Kin annadam tabagayim. Wan kagawad. Bareng no malasatak pa daytoy asakit ko. Ay sus, Rosa! Patyan na kuma. At da na kay baga kanyak apadak akagawad at taga sa bali a barangay. Siyempre, saan dan a makasulisit dito'y barangay tayo? Takanayon latamitan. Kana, makita damat a nakasarsaran ta ni kagawad padtuk no daduma. Isupay Kaslang awan mat sakit na. Husto, takunam Rosa. Makadanon pa yan iti sa bali a barangay ngagsulisit. Mapan kadagiti barangay chairman. Makadandanon da pa'y kadagiti municipal councilors kan agraman da mayor. Ay, naglukon? Siyempre, yam-am muna ti bagina a barangay kagawad tinagbugsutan. Am-am mo damot ni chairman. Ay, madi ano kasta? Isu ako na, sus, nagadukit din na pambar. Ar-aramatan dan ti parbun samot asakit na a cancer iti dalam tapno makakwartada. Anyan adiskitar dayta. Masapul nga aksyon na ni chairman at tatang mo, Rosa. Kababain tayo. Ibagak tuman kan tatang daytoy. Ngun, Rosa, mangluklukot ti sinalbag a kagawad padto. Apay, saan da mabutang amang ibagay ti dayta? Nga amangan no pumaysaw? Naruwam dan. Idi pailaang. Nagpadaanan da kagawad padto ken kagawad guruod iti style. Saan da mabutang iti karma ako nada? Winotay kunada akidag. Niya? Ni kagawad padtok? Wan, ibagak lang nga rudan, ibagam manan. Anya lakit din dagito yatartaway. Aksyon day tagusteng. Si kamot lang ti may babain ka dagiti padam a barangay chairman. Akasam day ta, mapindada amin a barangay a pagsolisitan iti tulong kat pambar na ti sakit na a cancer iti dalam. Ngam, naglaka pa iti panang ibagbagada nga adda sakit na a cancer ngam isumot lang nga iso ti pamagina. Sige. Tamangangaya kiti emergency council meeting na. Tano baybay amday ta akat maduktalan dati kinapudno. Si kamat la barangay chairman ti maibabain. Okay. Sino ti absent? Nila ang kagawad padtok, chairman. Intaray da kano iti ospital ta nagpakaron sa.
Na-confine sa kano. Nay, iso ko matajinda tayo. Napagsasaritaan tayo mo ti status na. May papan iti sakit na, Chairman? Uwan nga raw. Ay sus! Mamat, pati kayo mat nga da sakit na, Chairman. Nakarkaradkad pa yung kalantangan anwang. Anayon na kanungang koyo kan simpor mapan magkakaryer awin no makidilbay. Anya! Peke ti sakit na a cancer, Chairman. Nagadula akid din na pambar. Confirmed tatang. Asinot nakasaritam. Ni Chita ang asawa na. Impudno na napandan nakigalyera. Uy, dinagas karon ni Simpor. Ay naglangsutin na tao. Masapol ang aksyonan tatang. Masapol ang maleksyon na iti kakadwaan na laing agpambar. Sige, kita man ti absent na. Iti da ito agundaway, awanan da ita pakpakaasi, kas kada pampambar. No agsakit, masapol nga da medical certificate na. Nay, mabit lang, dawag ko. Nay. Number ba't di kagawad patok? Hello? Chairman, ni Chita na ito, Ay, asawa ni Pantok. Apay, chika. Anyat dong awam. Chairman, balo ako. Anya kumano. Anya kumano balokan. Ay awan panggap ko nga agarim king ka. Chairman, Guri ka. Anya di ko nam. Balokan. wan Chairman, kaya't nasawan, pinanawan ako ni Pantok. What? Anyat kayat mo asawan. Tinalawan na kan kat nangitaray iti sa balay. Impanaw ni kamatayan, Chairman. Anya. Nadisgrasya ti na nagluganan na nakigalyera. Ah, Natayan ni Pantok. yay. Kadwana ni Simpor. Tila ang driver ti Banti nagbihag. What? Oh no. Oh yes, Chairman. Ti parikot. Pagalaan mi ngay ti may gatang iti lungon na. No kasta. Pudno ayatanan. Natayan ni kagawad. Anya nga ita. Iyatanan. Natayan. Naustal. Anya nga ikanong ti... Ay, kunak na pudpud na. Tagainag matlagaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.